Bog dečki cure, evo kao što ste vidjeli u naslovu imamo danas jedan kratki pregled za moju Tanglong. Eto, u ovom videu ću preskočiti dve sekcije zato što smo već imali taj prvi pregled video u kojem ste vidjeli mehanizam i prvi pogled, pa ćemo to preskočiti i krenuti odmah sa nekim drugim stvarima. Da vam još samo nešto ukratko kažem u vezi tog videa. Odlučio sam se da više takvu vrstu videa neću raditi, pošto nije realno. Ne mogu kroz 2 sata nešto objektivno realno reći o nekoj kocki, i kao što ste vidjeli dosta sam loše stvari pričao o toj kocki, zato što jednostavno samo pričao o svom osobnom mišljenju koje nije bilo predobro odmah na početku, zato što jednostavno s ovom kockom nisam dobio ono što sam si ja osobno očekivao od te kocke i jednostavno nije bilo prerealno i nije u redu. Treba čovjek barem par dana imati kocku, isprobavati tenze, isprobavati neke druge stvari i malo se privikavati na neku kocku da bi objektivno nešto mogu reći o njoj. Tako da ću u ovom videu na brzinu puno objektivnije pričati o toj kocki i bit će malo više realno nego u onom prvom videu. Pa ajmo odmah početi. Kao što rekao, prvi pogled smo već odradili, manje više to ste vidjeli. Mehanizam sam vam isto pokazao u prošlom videu, tako da to sad uopće neću ulaziti u to, vidjeli ste kako kocka izgleda unutra dijelovi. Pa ćemo odmah početi drito sa objektivnim performansama. Pa, ajmo. Evo o performansama te kocke. Ovako, za početak vam mogu reći da sam napravio na crnoj Tanglong kocki nekih 400 do 450 sova, ne znam točno koliko to otprilike, i da nakon nekih 300-400 sova ona ipak malo mijenja osobinu. Pa da krenemo pričati o toj njenoj brzini. Ovako, kad sam je dopio iz kutije i vidjeli ste kao što rekao u onom videu da mi se brzina baš nije sviđala, poboljšala se brzina kroz braking, eto, poboljšala se malo brzina, s tim da još uvijek za brzinu mogu reći da nije brzo i da jednostavno nije najbrža kocka, ne igra u toj šemi kocaka koje su među najbržima, ali to možda nije loše. Dosta ljudi se upravo zato sviđa, zato što zbog toga ima vrlo veliku razinu kontrole. Što je da je, to se toj kocki mora priznati i zato se, kao što rekao, ljudima sviđa, ne overshoota i kao što rekao, malo se brza nakon brekanja i to je najvjerovatnije za dosta kubera dovoljna brzina da bi se oni osjećali dobro na njoj i jednostavno kontrola je najveći plus na toj kocki. Ima tečan jedan feeling i ta kontrola sprečava da overshoota, nije toliko prebrza da radi te stvari, mogu ja to na silu sad napraviti, ali dok u sovu se to jednostavno ne dešava. Dakle, brzina je ok, recimo, nekakva srednja do brzo, zavisi s čim se podmaže, i kao što rekao, kontrola joj je najveći plus na toj kocki, definitivno. Idemo na brzinu još jedan put pogledat corner cutting. Dakle, ovako, corner cutting crta na crtu bez velikog napora. To je stvarno idemo odmah drito na 45 može, ali malo se već osjeta da cima, malo više od 45 isto još ide. Dakle, ova kocka reže malo više od 45, to je sasvim uredno, to u sovu niko ne treba, tako da front corner cutting ok. Idemo sad na reverse. Reverse, recimo 2/3 kubisa, reže bez ikakvog problema, to je otprilike maksimum što nam i u sovu treba. Idemo skoro crtu na crtu i to još reže, ali već malo zašteka, već malo keča.
crta na crtu, što neke druge kocke mogu, to mu baš ne da. Ali nije problem u korneru koji zapinje tu na ovom centarpisu, nego je na drugoj strani problem edge na edge. To vam izgleda ovako. I jednostavno mu taj edge ne da više od ovoliko. Vidite to? Eto, to mu je maksimum. Više mu ne da, jer jednostavno edge ravan tu s ove strane i ovaj čošak nije dovoljno zaobljen da bi ga stisnuo da prođe. Zbog toga se dešavaju rokom sovanja lagani kečevi. Upravo zbog toga. Ako pretjerate malo sa cuttingom, sa reverse cuttingom, onda vam zapne ovako. I jednostavno, ako ste dosta neprecizni, kečne. Nije baš sada lokne, ali kečne i šta ja znam, osjeti se. Nije to sad neki problem, pogotovo ne za akuratne solvere, ali eto, tek toliko da vam kažem. Što se tiče poppinga, popping je apsolutno nemoguć. Probao sam svašta nešto raditi s njom, anti-popping mehanizam je dovoljno solidan kao i na svim modernim kockama da jednostavno mu ne da. To nije problem. Eto, što bi još htio dodati za performanse? Kao što rekao, najveći plus mu je stabilnost, zato što nema tu suludu brzinu, koliko god je pomažete neće biti prebrza, ali dovoljno brza da bi se ugodno osjećala i da bi se ugodno sa jednim tekućim feelingom mogao napraviti solve. I moram priznat da čak ja, kojemu nije baš prelegla zbog tog feelinga, ta kocka, imam super vremena na njoj, zbog te stabilnosti. Čudno nešto, sam sam u čudu, ali jednostavno je činjenica. Tako da, eto. Što bih htio reći što se tiče usporedbe sa drugim kockama? Evo, neki videi su već vani, ljudi ovu kocku dosta uspoređuju sa Gans 356, sa Meiyingom pomalo, sa nekim drugim stvarima. Po meni to nema smisla, jer ova kocka jednostavno ima svoj vlastiti jedan skroz novi, nešto skroz neviđeno od feelinga, ima svoje skroz vlastite osobine, zato je meni na početku bilo onako malo međutim, ako se čovjek malo navikne na nju, nije uopće loša, stvarno nije loša. Eto, toliko o tome. Dakle, usporedbe ne igraju baš. Ako vi mislite, ako ste vidjeli na nekom videu da ćete dobiti nešto između Meiyinga i nešto između Gans 356, nećete to dobiti, zato što ovo jednostavno nije usporedivo s takvim kockama. Ni s jednom drugom kockom. Evo, znate da imam jako puno i ne bih usporedio stvarno s ničim, što ne znači da je lošija, nego jednostavno drugačija je. Eto, to sam vam htio reći. Performanse, šta još mogu reći objektivno, da, evo, to su sad moje nekakve tenzije, to je između srednje i tight nešto, dakle ipak malo više zategnuto nego otpušteno. Ako se ona malo više rastegne, zna se desi da fleksa, pogotovo ako taj korner zapne, malo za taj korner, onda na drugoj strani ako napravite potez, malo fleksne, malo se znaju dijelovi razići, nije to neki problem, dosta su stabilni dijelovi, ali ako, kao što rekao, ga više rastegnete, malo je više fleksiš, onda već malo više podsjeća na 356, ali samo po tome, po okretaju i po samom feelingu ne. Eto, da sam vam i to još rekao i eto, ljudi. Toliko o performansama, manje više, ne znam više puno što bi dodao. Ovo je jednostavno kocka koju treba uzeti u ruke da bi Cuber osjetio kakva je. Ja vam stvarno kroz nikakve uspore ne mogu opisati na šta otprilike je slična, jer jednostavno nije ničemu slična. Eto, toliko ukratko o tome. Idemo na brzinu još pro i kontra odraditi. I to je to, ljudi.
Ama na brzinu plusevi i minusi te kocke. Pa ovako, ima par pluseva, ima i par minusa, naravno na kraju krajeva su mi plusevi i minusi tu negdje izvagani, čak po mom mišljenju, tako da ajmo krenut. Jedan veliki plus u ove nove moju naljepnice. One su već bile gore na Meingu, koje sam nedavno skidao i mogu vam reći da su odlične, ako ne najbolje ikad. Jedva se skidaju, jer više nemaju onaj ono žuto odvratno ljepilo koje je prije bilo ispod moju naljepnica, nego nekakvo ljepilo koje je ludo lijepi. Jedva sam skinuo, pukao mi je skalper nekoliko puta dok sam poskidao te naljepnice na Meingu, koje su identične s ovim. To je jedna stvar. Druga stvar je kad sam ih skinuo, sam probao jednu onako skinutu poderat i jednostavno nije išla. Zato što ovo je ne znam kakav čudan vinil, nekakav plastificirani, kao da su od plastike napravljene. Eto, takve su. Dakle, ove naljepnice na tim novim mojim kockama će vječno držati. To vam sigurno mogu reći, jer su brutalno zalijepljene i same po sebi su jako čvrste i tvrde i nisu, jednostavno se ne trgaju. To je odličan jedan plus. Što se tiče cijene, pa cijena je prosjek $15, negdje malo manje, to je prosjek za moju 3 kocke, to je jednostavno njihov standard, to manje više nije ni plus ni minus. Plus, još to smo rekli, je taj osjećaj kontrole na toj kocki. To stvarno im čovjek mora pustiti. S ovom kockom su to jednostavno napravili da čovjek ima sve pod kontrolom, da neće ništa izmaknut negdje, da neće overshootat ili nešto napraviti što nisi htio, zato što jednostavno nije prebrza i ima visoku razinu kontrole. To je najveći plus toj kocki koju ja njoj mogu dati. Što se tiče te brzine, ta brzina je meni osobno je jedan lagani minusić, ali vjerujem da većini kubera i nije. Zato, kao što rekao, nije presporo, nego je nekako taman srednja brzina da se čovjek koliko toliko ugodno na njoj osjeća, dok su ova, dakle to sigurno nije ni minus neki. Što se tiče težine, to je isto jedan plus. Ova kocka nije prelagana, a nije ni preteška. Stvarno, ima dovoljan okretni moment, dovoljno su teški ti korneri da bi fino, lijepo imao nekakav osjećaj okretaja. Dakle, kad bi bila malo lakša, ne bi bila uopće dobra. Ali to su malo je teža, onako, recimo negdje u rangu V-longa, tu je negdje možda par gramica vama tamo, lijepa jedna težina i zapravo se lijepo osjeća u ruku ta kocka. Šta bi još mogao navesti kao plus ili minus, ne znam, koren twistovi nemogući zbog ovih skroz skver izrađenih vanjskih špica na čoškovima, na kornerima, dakle, apsolutno nemoguće da se to desi kao na nekim drugim kockama, to je super, to je definitivno jedan plus. Ta plastika me malo zabrinjava. O toj plastici ću još pričati na kraju u svojim završnim mislima. Plastika je po meni za sad jedan lagani minus, jer jednostavno ima čudan, malo slagiš osjećaj, ne pretjerano da skroz pokvari nekakvo doživljaj te kocke, ali da su koristili drugačiju plastiku, bi za mene osobno ova kocka bila puno bolja. Da je nekakva velong ili alum plastika na toj kocki, meni bi bila strašna, ali jednostavno to za sad nije slučaj, možda nešto promijene, ali eto, kao što rekao, još ću poslije nešto reći o tome. Evo ljudi, plus još jedan je moju kocka, šta da vam kažem, ima dobre šarafe, metalni dijelovi su savršeni, po tome možete šarafi gore dole koliko hoćete, to vam se neće strgat. Eto,
toliko o plusovima i minusima, ne znam sad stvarno što bi još mogao dodati, sve ostalo bi bilo previše osobno mišljenje, pa idem odmah ritom dalje na svoje osobno misli. Evo kratko moje završne misli. Ovako ljudi, kao što rekao s tom plastikom, ja si vrlo lako mogu zamisliti da će oni u toku proizvodnje promijeniti nešto malo na toj plastici. Malo me ovo podsjeća na priču sa Aolong V2. Aolong V2 je u prvom batchu onih prvih par komada koji su napravili isto izašao sa ovakvom jednom sličnom plastikom koja jednostavno nije bila dovoljno brza i nije bila nešto što se ljudima previše sviđalo. To su poboljšali i poslije nastavili proizvoditi Aolong V2 sa drugom vrstom plastike i postala je kocka puno bolja. Mogu si stvarno lako zamisliti da će se to i na ovom modelu desiti. Zato što sam ja stvarno uvjeren u to da bi ova kocka bila daleko bolja da koriste drugačiju plastiku. Ova je kao plastika malo mekano mi se čini, onak malo jednostavno slagiš. Skroz druga plastika od prije, od Velonga, od Aolonga, a i od Huolonga. Huolong je imao isto dosta mekanu plastiku, ali je skroz drugačija bila. Ovo je zapravo još jedna druga kompozicija plastike koja, to su oni sad izbacili na tržište i kao što rekao, ja vjerujem da bi kocka bila, po mom mišljenju, puno bolja sa malo tvrđom kompozicijom plastike. Eto, vidit ćemo ili će oni ići na to, neće ići na to, koliko će se ljudima sviđati, toliko će oni i ulaziti vjerojatno u to. Na kraju krajeva, u onom prvom videu sam dosta poplatio ovu kocku, na kraju sam koliko ste vidjeli, malo promijenio mišljenje. I dalje se meni ova kocka ne da ne sviđa, ali jednostavno nije nešto što ja preferiram. To je moje na kraju osobno mišljenje i neke druge stvari sam se prenaviknuo u zadnje vrijeme koje su brže, koje malo drugačije, imaju skroz drugačiji feeling i to jednostavno i dalje preferiram, zato sam bio na početku malo pod navodnicima razočaran, jer nisam dobio to što sam ja htio zapravo od ove kocke, ali to nema veze sa realnim performansama te kocke, kao što rekao, dobra je. Na kraju krajeva ja moram reći da je dobra, da nije loša i stvarno razumijem ljude ako im se sviđa, zato što, kao što rekao, ima vrlo dobru razinu kontrole i ipak je na kraju krajeva ugodno dosta, ako se malo posloži, malo poigra s njom, ugodna je za slagat i kao što sam priznao, ja imam super vremena zapravo s njom, unatoč tome što mi po feelingu ne paše, ali jednostavno toliko je dobra da dobro utječe na Cubera, ne? Eto. Toliko o tome, evo ljudi, ne znam šta bi još dodao, ja se najvjerovatnije, tu i tamo ću izvaditi da se malo poigram s njom, ne najvjerovatnije previše, ali eto, na kraju nije nešto za što bi ja trebao reći da je sramota za moju, nije. Oni su baš upravo to planirali izbaciti van na tržište, upravo to kakva je. Ako naprave još malo jaču plastiku za taj Cube, onda će postati sigurno još bolji. Eto, toliko o tome ljudi. Na kraju ću vam staviti još nešto malo kako se opet igram s njom, tek toliko da malo vidite ako nekog zanima i eto, to bi bilo to o tom kratkom pregledu, pa se vidimo ljudi u mom sljedećem videu. Pozdrav! The bright skies, only sunshine under the bright skies.
Under the bright sky. Be You were always searching for something